Age canavarı. Oho. Şöyle tatmayız mı? Atlardan tatlı. Atlı boyu 1.65. Hı. Az atlı boyu vurur. Atlı olduğunu sen gördün mü? Ha. Atlı boyu vurur ölçümde olur. Hadi. Nurbek bunu özün görüp жүрген atта bul Turabı. Özüm bazarımızda çalışırken attı Osman. Öte dorak dostum. Bunu internetke çıkan attı. Ha. Jantora tak çıkardı 15.000 dolarda çıkargandan beri özüm 800.000 son kaldı. Ha. Atın zor için alasın da dostum. O. Ben dostum özüm jalan jakşı at koyup ana sur koyandı jakşı koyak dostum. Linja. Sur koyan uruk dostum. Еңсеген жеріңе барат достum. Құда қаласа Қырғызстанның любой жиынына жарайды. Аргандай топко жарайт деген. Топко достum. Айлантпай болу, түз болу, короче. Тапшын. Ал дегенде. Ay maşallah. Аю озгоп турабы. Tüve sahipker. Ne dostum? Geldik, assalamu alaikum. Atlar dayar ekan da Xudo xolasa. Geç kaldın be. Eşlerim çıkıp kaldı da. Atlar Xudo xolasa sonunu tap gösteririz hazır. Ha, Xudo xolasa. Assalamu alaikum. Geldik. Geç kaldın. Ha işte çıkıp kaldı. Atın koyunda. Onlar bırakta koyup bunu yuvasın. Ha bu tartılbay ошондо. Yok dostum. Yakta iki at varken onun arkını Sancha Polban'dan aldın o attın bozaptı. Ova aşağı dostum. Ay maşallah tat koyreyle bulardı le. Alman tatlı. Nasos'ta koygun öyle kocan var ha. Bağıdan çıktı mı bu? Ova. Hazır kança at bastırıdasın iyiydi. Hazır dostum. Осы екі ат бастырып отырмын. Осы манан қалғандарын таңашырып суып тастап атам секілді. Қанша жуып достым. Ал сені күтіп отырып, мұны ham жуып ойынды алып келіп жуып аттым міне. Ha yaxshi. Bunun boyu 60'tan öyle var şey dostum ha? 70 dostum. 70 be. Yakın gelsin. 70 var ekan ha. Oho. Bu para odası mı oynayacağında yok mu? Turgayam dostum. Ha surgun bir yerden mi? Taza Mola sözündeyim dostum. Şunanda satıyoruz mu? Hayır özüm aldım o yakında. Az jiks kalmasına atışıyordu. Allah'ım statustan görüp attı öyle bunlarda. Nemeden Marat'ın nemesinden gördüm oşa statustan ha? Oşa tatkan mı? Yok oşa koyu olsa gerek bunu termaka sarıp olunca. Haa bol. Hiç tutuyoruz mu? İlketin dene canından, ata canından fazla turgayam. Ha. Ha yaxshi. Tartıla turgan екі оу қайсыны тартабыз достum? Dostum onlarla satar. Ondan tartabız ba? Ötken algan atım da kontak algan. Ha Sancho'dan şunu algansın da o. Canı var. Yaşı qanday olub qaldı? Yaşı 5 hafta. Yaman juğun qoy bu. Suuttasın mı? Bir mini qoybaysın jengil bolsa. Bolar ha? Bolar, attasın bu kadar. Arı beri bastırıb ha? Ova. Bunda da pulu gelse satarız dostum. Ha. Öz tegiz ele satılsa gerek pulu gelse dostum ha. Je qarmab sezonnu kütösünmü kişine? Sezon hoca başlandı o dostum. Oo. Sezon başlandı o. Dayar bazır bular. Qaysilar dayar atlar azı? Benim dostum dayarığı yok dostum, biroq birek salğanı dostum dayarda koydum hatta. Bir-iki salı ulağını tekşerip alıveretdi ha? Ova.
Ошондо Azır mı çamurlaka çapayım dostum ben. Çamurlaka atlardı suga çöktü. aynı tata. At bakır kuru yine şöyle turan çamurlaka. Yamаны чаң жок дейин десең неме болуп атты досум. No gündün açığında ötküzüp kalaylı деп той кылгандар дагы ушундай дешет окшойт менимче. Жан чачыңга калбай. Bayan bol tata. Dostum bu taza sur koyan dostum. Aha. Bu bizim özümüzün bazar korgandan çıkan. А бул да сур коёмбу ошондо? Taza sur koyan dostum. А. Az bular üçü öten sur koyan dostum. Daha biri var oğlum da oturat. Alam sur koyan dostum. An bile tart koyan. Onu байланып турган, а? Soğuk kolbandan algan altın olsa dostum. Orada da algan. Yuk degen attı. Юг деген ат дейт. Машаллах жаныбар. Жаныбар. Арканда кой турганмын. По-английски юг экен да бул. Хау жаның жаны. Машалла жаныбар. Беденің как менен жейді екен аттар. Мына ат мı? Мынаның içindегі бе? Тегиз эле тартып берели жаттат гана. Yo bunun içinde ne yakta at var gene? Oy maşallah. Ço. Oy. Hu. Senin de ne? Kogatlı bir bingin. Jеңилдеп калдың ушу, жеңилемес деп бирөө жарын жазып жүрбөсүң комментарий. Бу адельни басмайлы кылсаң керек дейм да бу аткачы. Жонлар чөөрө же, жалаң чоң атта сен да. O adasın menде чоң атта бар. Белди болот экен жаныбар. Бою канча чыгып калатын? Boy 1.60 dostum. Жакшы. Buranın nurunda bardığında şuna keyif var. Agi. Жаныбар өзгөрөт го минген да. Jiyaning yani. Лизинка ойнойт болбу? Нурбек bunu өзүң көрүп жүргөн ат да бул туурабы? Özüm bazarda çalıştırgan at dostum. Öte dorak dostum. Bunu internetke çıkan at bu. Kontra tat çıkardı $15.000 çıkargandan ben özüm 800.000 so'm aldım. Atты zor üçün alasın da dostum. Ben dostum özüm jalan jakşı at koyup ana sur koyandı jakşı ko'rам. Линия? Sur koyan uruk dostum. Еңсеген жеріңе барат достum. Құда қаласа Қырғызстанның любой жиынына жарайды. Ар кандай топко жарайт деген. Топко достum. Айлантпай болу, түз болу, короче. Тапсын. Ал дегенде достum. Ай машаллах. Аю озга турабы, şu olmazsam odan getir. Zor eкен жаныбар ана. Maşallah dep koydu. Машалла, машалла. Болду. Мен ойлогондон ham жеңил экен бирокчу. Мына кандай мынагы? Жеңилби бул дагы? Seni kayra mingizi ora kıldırı örbeyin ha. Nindeysin bunu?
Ya bunu bası sırmoydan le pulunu gelse satam dep koydun je aytıp koyverasın mı? Baksana. Bozat. Olsun özüm 800 bin so'm aldım. Tekeyen taraf soray verirsin. Kuda kalasa ulaklar başlanıp kaldı. Kayerda ulak olsa koram olsun. Salıp görüp alıverek. Direkt top salganı rastap koyğum attı. Attın semizligini özdörü hem görse gerek. Yayı menen kulakta turgan at. Ha. At paçka deyip paçka. Kvadrat. Sayaklar diye. Okey. Cihanı var. Kiliçka lümizin mesbu bu ya. Boşanıp koysan ham olur. Yaman uz. Daha bir tokum tokup koysa bolguday onun arkasına. Age canavarı. Oho. Şöyle tatmayız mı? Atlardan tatlısı. Atın boyu 1.65. Hı. Fazla atın boyu ömürlük. Ne olduğunu sen gördün mü? Ha. At boyu ömürlük ölçümde olur. Hadi. Taza kırgızılıkı da şunda. Taza kırgız surgoyanlar. Taza. Bizim özümüzün kırgızcılık vardır. Buna bizim Beşpadam'ın üstünde kaynar degen yeri vardır. Aha. O yerde tuğulu çoğaygan at bu. Ha. 3 yıl yüzde жүргенdir. Aygırda. Aygırda. Былтыр быйыл кугасы болду. Hmm. Быйыл. Ay maşallah cana. At dostum. Kuda kalasa Allah Teala nasip. Boy jigin atı oldu. Dostum ağzından bir nemesini ayıp koyan dostum. Elge. Aha. Neme mындай көңүлү чапканы алат достум. Көңүлү чаппаганы жок. Tura. Аттын ошим айыбы жок, айгыры, улагы, характерлери корсураак достум. Оозу каттуураак. Анан досум бул атка жемчүр койшкан. Murun çıkan mı şunda? Ооба. Burada жемчүр койшкан. Жемди досум 3 килодан көбүрөөк берсе, мүжүңдөп калат кичинекичте. Атак досум мындай. Мына азыр жай менен өзүм бактым досум 3 килодан бердим. 15-20 күндөн бери суутуп, секин бастырып атам досум. Мына Кудайга шүгүр досум мына таптаза болду. Секин бастырып берсе, секин бастырып койду. Атты мага жеберсин. Жетеле алып чыкканда мүжүңдө саяк кышак кетебиз. Şey çok da yine anda ya. Zor bolot. Attı ayağıyam öte gün. Şunda ekeni. Tut jengili. Koy gürün kendine canı var. Ha dostum. Malumatı ayttık mı? Yaşın ne dedin? Dostum bunu da 5 asıydı. 5 ası ya. Boyu 1.65. 1.65 dostum. Bunun baldarı dostum jakşı pullardan satıldı dostum. Ha. Hazır şunu balasından bir akemde var dostum. Özüm klient bolsam sen özarak seni ayıptı dostum. Özüm şu atты alganda dostum şu akem özüm çok turup o şerde aldık ve 150 min so'm. Kaç atayım? Az bir kunan boldu dostum. Attı kuda kalasa жылкысы бар достum. Adam alıp үйргө коюп, тургоюн уруп, тазасынан улакка чаптырып, пулун алып, ушу өстүрөм деген болсо достum, коркпой алып апарып достum улакка чабып, жазда үйргө коюп пулун ала берсин. Maza kılsın diye yine. Dostum tizginde barып атат достum. Tizginde барып атат. Акелерсиң. Атты достum, куда каласа улактын үстүндө пул санасын достum. Sal turup diye yine. Boy жыйынга барат достum. At tizginde барат. Анан мына жайын секирбейт. Aldın diye yine. Ооба, секирбейт. Только каккан сайын барат.
Ana ulak açkanda toptan katı çıkar. Ciğer çiğ ödet degine. O topқа girişi çıkışı öte жақсы құда қаласа. Атты досым ошо досым. Эми досым алган адамга бүйбөсүн деп айтып койтам. Атат досым муну эч ким билбейт ал жем түшкөнүн булакта. Тура. Таптаза. Тургандайам досым мощный турат. Жетелеп чыксаң ойноп так шекер ойнойт досым. Просто досым мурда жем түшкөн досым. Мен тазаладым досым атты. Нөлгө тазалап койдум куда каласа. Эми досым ушу bir nemesi açığa sugarbaş gerek dostum. Açığa sugarbaş gerek. Yani ulaktan keyin kuda kalasa su berbeş gerek. Bir gün içpey koyuş gerek ulak günü. Bir gün ulaktan kelgen günü dostum suluk şimiti bile dostum içine kaşekletip jemen berbeyle bir gün. Ertesi günü kak bolojuna rejiminde karay beriş gerek boldu dostum. Ata eşitlik oldu. 3 kilo da aş berbeş gerek. Dostum bunlar yerge gelgen jirge tolgon dakan. 3 kilodan jet turdu dostum. Kuda kalasa parvay tılvay. Atlı kellesi bir attadı. Kellesi bir at. Öte katlı katlı olsun. Antamçağa cıgılbaydı. Üstten çıkan adamlar, ulaklara sürgen, atın sürgen adam bile etti. Ya! Öte katlı. Şuraya gel. Attın daha nesini aytpadın dostum? Attın sen asın dostum, sen asın. Boğasın ha? Attın boğasın dostum, bunu men özümde jakşı pul kalgam dostum. Akçaсын dostum 10.000 dolarga koyam dostum. Özü akıl esi жеткен dostum. Мындай эртеге мага ана мына деп көтүмөн сүйлөбөй турган достum. Адам алып достum атты аткылып алсын достum. Маза кылып алсын деген. Үйгө койсун достum. Анан 10 кило жемди берип анан ат дагы ушунтуп калды деп эртеге мына деген кереги жок мага. Мен просто болгону айтып койдум. Аттын бирок достum мүжүңдөп калган тагдырдайам улагына жооп берем. Аралашып калган мастер ат. Анан достum жакшы ат минген кыз балагайам барат ат. Адам тандабайт чынында. Атты куда каласа ким алсаям рахмат айтат. Аппетит крокодил достum. Салганыңыз салгандай дейт, кашек салсаңан дейт. Жакшы. Анан аттын аягы гүлүк достum. Карасаң өзү гүлүккө чабыла турган атта экен да жаныбар. Суга кайып нерсе экен. Atта dostum manda yamaçlık, tamaşlık деген нерсе окшоп жок. Озу эле каттык. Болгон. Жакшы. Бир коюп коймун. Майли, коюп койчу. Жалгызаттан чаңып чыкпайт деп эле чаңып катты чаңыпты го. Эй. Beş-beşке чабыш керек экен да, муну защитага коюш керек экен. Beş-beşке мен интересен кубайын достum. Бу аламан ат достum. Аттын ден соолуктарында куда каласа эч жерин айып жок. Дыханаларынан текшерип коет. Болду, зор экен. Маалымат жеткиликтүү эле болду окшойт менимче. Болду достum. Майли, базарың берсин. Жакшы сатып ал. Биз себеп бол кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо ат барган жерине бир 20.000 долларлык ат болуп барсын жаныбар. Келени кечкен ат болсун. Майли, базарың берсин. Аттар достum куда каласа уяктыла турган аттар эмес достum. Ошондой экен, а? Үйдө алты ат бар, алты баям тамайды. Кыскасы ат издеген келе берсин деген, а? Тамай ат издеген келе берсин. Аттын зорун алып, зорун чабам деген адам келсин. Анан атты алгандан кийин аттан күнөө койбосун достum. Өзүнө ham коюш керек да, атты таза сууч керек. Эрте улакка чыгып чаппаш керек достum. Туура. Анан достum атты суутпай эле апарып бир улак чаап, бир улак барса кийинки улак барбай койду деп келбесин да. Туура. Эми ал достum сууткандан да. Ооба. Атты таза суутса достum атка жинам урбайт. Эчтеке болду. Жакшы суутса эле деген, а? Мен Кудай сактасын 4 жылдан бери чабам 5 жет. Кыпындай ham ишиги жок, бутуна бир грамм неме болгон эмес, Кудай сактасын. 3 килодан аш жем бербейм. Аттарга 10 килодан жемди беришет дагы. Мындагы аттар
Зораттардың айыппұл қойып жатады. Mayli, bazaring versin bak.